पाउसेदे यमपम उइबा मरु उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी प्राइम मिनिस्टर न मणिपुर की लवरेंबम बिनो देवी अमरी थौनाउजम सुरंजोय की मतिक मगुनबो सिंथाखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न हाइखरे मियोट मिनाई हाइबसना लेबाक असिबो मरु फंगना मांगले मियोट मिनाई हाइबसी लेसौगुम्बने मजि थिंगनदब मिपुम खुदिमना होनगदबने अवाफम असिंग असि प्राइम मिनिस्टर न था खुदिंगी ऑल इंडिया रेडियो की खुथांगदा फंगदोकपा मागी फोंगनी की वखल मन की बात की थोरमदा फंगदोकिबने मांगना मखा तारादुना अखोइना इथौ निंगथीना फांगथोकपदा मियोट मिनाई अखोइदगी लापथोखिगनी हाइखे मागी वरोल अदुदा मणिपुर की टेक्सटाइल बोयो खतुना ngakselibी पद्मश्री लवरेंबम बिनो देवी सही हुंफोगा तरेट अमदे मिडत अमदा पुसअप चामग सुमना मपन तौदुना रेकॉर्ड थमलिबा थौनाउजम निरंजोय की मतिंग मगुनबा सिंथाखे मांगना मखा ताखिबदा मणिपुर की लवरेंबम बिनो देवी पद्मश्रीना टेक्सटाइल बोंगाक सेंदुना थंबदा अचौबा थौदांग लौरिबी बिनो देवीना लेबागस्ता टेक्सटाइल की मगुनबो हेंगथानबगीदमक मागी थोइदोक हेंदोकपा थौना अखोइ पुनमना थागतफम थोगी हाइखे अमरोमदा मिनिट अमदा पुसअप चामग सुमना मपन इनपंगमदुना रेकॉर्ड थमखिबा थौनाउजम सुरंजोय की मतिंग मगुनबो सिंथारादुना मागी तौपंगम शक्ति असि अखोइ पुनमकनसु होनफम थोगी हाइखिबगा लोइनना हक्जांग फबा हाइबसि पुनमकि लन्ने मरम असिना अखोइना मागी तौपंगम शक्तिबो सिंथाफम थोगी हाइखे मांगना मखातना फोंदोखिबदा मजी अमा पानबा असम की समू गंदा असि असम की संस्कृति की लनगे खुदमनि हाइबगा लोइनना इंग लिसिंग अनि तरागा हुंदोइदा समू गंदा कुंथ्रागा तरेट लिसिंग अनि तरागा मरीदा समू गंदा कुंथ्रागा निथोइ हाटखेबदा मांगना थमोइ सोकना नुंगाइतबा फोंदोखे लोइनना सकनाइरबा सैसकबा भूपेन हजारिका की खोंजेलना असम की संस्कृति की फजरबा मागुन हावगे हानसु सिंथाबगा लोइनना असम सरकार अमदि असम की मियामना साबुगंदा कनखिबबो प्राइम मिनिस्टर न थागतखे माना मखाताना फोंदोखिबदा लेबागसि कोइना अंगांग क्रोर 4.50 वैक्सीन कापथोकिबा मदि नमित कुन्नी की मनुंगदा प्रीपोजिशन डोज क्रोर अमा कापथोकिबदा अफेनबा फोंदोकपगा लोइना हौजिक कोरोना नाबसु हंथारगले आइखे अमरोमदा लेबागसिना हौजिक हौजिक चंगसिलिबा सिंगल यूज प्लास्टिक की खोंजंग काइदोंगैदा आइखोइना कावरोइदबनि आइखे ngasi asi jati की माफा महात्मा गांधी लेखिदबगी हुंफद्रा मरी सूब मपोक कुमोनी हाइबग लोइना माकी मफमदा अखोइना मतम पुनमकदा काउथोकम थोकते माकी मफमदसु कोकनोंजरी हाइना प्राइम मिनिस्टर न फंगदोखे नागालमरोमदा बीजेपी न महात्मा गांधी लेखिदबगी कुमोन थोरम पांगथोकरे आरबीआई के अथिंग लाकनी कीबदगी MGNREGS की सनपम पिथोकदबने अदोबद पीननब होनरी चीफ मिनिस्टर बीजेपी मणिपुर प्रदेश न सिंधुना महात्मा गांधी लेखिदबगी हुंफद्रा मरी रक्सुबा थोरम पांगथोकरे थौरम अदुदा सरुक याखिबा लाखिबा चीफ मिनिस्टर बेरेना पाउमिसिन हंगिबा उहंगी पाकुम पिरादुना हाय मणिपुर की तोंगानवा रिसोर्स लेजदबना सेंटर की थारगलिबा स्कीम अमगी फंड थारगी हारगसु लुबा करोड़ 480 चामरी फावदगी हेलबदी आरबीआई की अथिंग लाकबा हाइबा चना कंगलोन अमखक लै अदुना लैरिबा खरा अदुना तलब पीदबा यादबा पेंशन पीदबा यादबा अथु अकाई की थावगे सिक्योरिटी की सत्तबा यादबा मयाम अदु चटखेबगा लोइनना MGNREGS की फंड असि अमुक थादोकलगदे आरबीआई की अथिंग अमुक लाक्तुना पुन्ना थिंगजनखिबा तारे खंदुना मखोइगी पिफम थोकपा सेनफम पीदबने अखोइगी ओइबो रिसोर्स वजना लैरमलबदी मसिगी थौदोक असि थोकलोइदबने मखोइगी सेनफम अदु खरादा वरबसु मतेंग पांगनब होनरगनी हाइबदु यानब सेनखि हाइगे चीफ मिनिस्टर मखाताना हाई महात्मा गांधी न इंडिया निंखा तंबा हंजलकनब होनबदा अचौबा थौदांग लौखिबा मिसकनी माकी नन वायलेंस की खुलाइदना इंडिया निंगतंबा पुरखिबने लेगांगसना गवर्नर का लोइना महात्मा गांधी की मितम लेरिबगी मदक्ता सतुनै काई खुमना पोटख्रे महात्मा गांधी न लेबागसि की मियाम अमतोइन हिंगमिननबा अमतोइन सखोनमिननबा हाइबा मागी वखलोल अदुदा अखोइ चनमिनासि आइखे अतोप पाउ अमदना ओहेनरी सौगतलोय वाई इराबोट की दमक लेपकनी वांखै बीजेपी मंडल लागदरिबा तरागा निथोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा बीजेपी की वना असेंबली सीट हुंफुदा बीजेपी की मिरेप ओइगदबा कैंडिडेट सिंग मिंग लाउथोकेबगा पेंदबी की खोलाउ लाउबा होनरगले वांखै केंद्र की वना ओक्रम हेनरीदा बीजेपी की टिकट पिरखरबजु बीजेपी वांखै मंडलना हौजिक हौजिक केंद्र असि एमएलए ओरिबा युंखाम इरापोटपु अदमुक सगोटकने नो टू ओक्रम हेनरी हाइबा फिरेप मंडल असिना लौख्रे ngasi बीजेपी वांखै मंडल दकी थदोरकपा चेरोलमन हाई वांखै केंद्र की हौजिक हौजिक एमएलए ओरिबा वाई इरापोट खक्तना मंडल असगे थबक दौरम खुदिमकता अमदि साकोननबगीदमक मंजल थाना सरुक यादुना लाखिबने वांखै केंद्र की ओइना वाई इरापोटना मियामगी मदिक चापलुसिंग बने क्रिमिनल केस दा चेनबा अरानबा तौफा मियोना पार्टी असिदा यारोगलबदे मंडल असिना लेबा कंपनी स्टेट असिगी येंगनबगी मेयokta लांथेंगनबगी मतम बोइरे वांखै बीजेपी मंडलना
Second BA of Representation of People Act 1951 gi makhada disqualified tawkraba Okram Henry Bosagaloi. Loinan ekasigi matungina disqualified tawkraba mioi ama sahi tarukti election thengnaba yaroi aiba niyam su leiribane. Section 33A of RP Act 1951 gi matungina birep amana mahagi asengba adu chumna haigedabane. Aduba Okram Henry na kumjali singani taraga tareta mahagi election affidavit thajin badam hagi oiba asengba asumba lotuna thamke. Magi mai masing thak seng haide magi nufi amadi masagi maming sing panbada yaude. Okram Henry ahin yadaba contraband drugs sing puthok pusin tawram bagamari lainana special judge NANBS Manipurgi makhada sathariba special trial case ki matang dalo sinduna thamme. Asida sunatana mahak CGM court Imphal West ki makhada criminal case ama sulairibane. Manipur amadi wangkai kendrabu afaba maikai da punana bagidamak asigumba mirep sing da sakot bigano asigumba miu sing asi aikon hauzik thingau drabadi aikoi yamna theng thagragane asigumba lo thugai pa miu asi wangkai amadi Manipur miyamna yade wangkai kendra amadi tungi Manipur bo afaba maikai da pugada bamadik chaba lo singba yumkham irabot kidamak aikoi punal minaraje magbo sakot minarasi anasu serwala da palle Manipur gi puari ga ma Bharat ga karigumba amata da mari lainade MTF Thazagi Kulhumdoida Rashri Bhagesandra Skill Development Center Imphal East ki harau rau da pangthokiba Rashtriya Sevak Sanghagi Param Pujniya Sras Sangchalak Dr. Mohan Bhagawat na phongdokiba amada Manipur ga Mahabharat ka mari lainhalak pasi khwaidagi chawba political party taragomdoi gi apun body am oribi United Front Manipur na condemn tawi aina United Front Manipur gi serola mana haire serola sinhai Manipur gi puari ga Mahabharat ka karingba amada da mari lainade Manipur miyam ki akan bakongjang laktungida Dr. Mohan Bhagawat na sengdokpham thoge. Imphal na kolung oiba aujiki Manipur asi Mahabharat ki Manipur nate aiba laiktu nainabiba kanagane. German ki Nazi fascist mercenary na tauba propaganda amasung censorship fo model oina lauduna duplicate oina tauba thabak tokpiu haina serola sina haire. Amromda Manipur Pollution Control Board ki chairman suwariba oinam Assembly Constituency ki sitting MLA suwariba Laisram Radha Kesona Manipur Water Rules 1999 ki chana kanglon ki wangbada mioi chamaga somna taret English ngani taragani fanda tangkak ahum thokna May June amadi October tha da punna mioi yankai manga bo contract basis da dead back tawna code of conduct mangoina da board asin hana lai khitreba post ki amrom yaun apun ba mioi yankai gani thoi absent da punna mioi chamaga somna taret absent ki bagi thong asi department ki prescribe rule ki matung ina board asege chairman Embradekos Radha Kesona government ki approval amada yaudana absent ki bane Karigumba legal versus jaudna appointment piramle harba mioi singasi tha amagi talap phanglamlaga makhata na Manipur laingak tagi talap pirak tabane illegal oiva mongda department da thabak lana hapsilamle haina haukiba tha asigi amada KS na media da phongthoraklibasi asumbo warabadi hauji election code of conduct sanari bana mari lainaba authority in action lokhat phamthogi haina cherola sina makhata rakle makatarakba atopa pau amadana Kausem ki thabak tharong khudimak athingba thamle sel ki demand tawkiba leite KCP MC Council ki mara leibasing kanagumba lahlawluk amadagi frontal organization senga biduna thambagi matengnate educational institution sing asi non profitable ne profitable ohelak pahabasi illegal oi desam emsu aksu amadi atayato pa mathong baram khangdaba organization amadar council ki mara leibasing kangkhanana bhuwanabda prejudice oiba wajaw ngangduna party ki thabak tharomda Iza chokpa yava amada makhatana tawroidabane mamang thakta leiramba lebak kidamak kathokiba asengba achumba mairoi lusingba senggi iklam singbo laikha tanadaba khaksilloidabani aiba section wafam thambaga loinana council of higher secondary education Manipur kosem ki thabak tharung khudimakda athingba thamle maramaduna council ki staff khudimangna sentha lepnaraba kanglaipa communist party military council progressive na lebak miyam khangna lauthorakle Aina thinkraba KCP MC Progressive ki Information and Publicity Secretary Mai Khomba Mithaina Kode Pituna Thatorakpa Cherola Mana Hai Karigumba Lamen Tuhenduna Party na Thamlibo Wafam Basik Meuta Khong Thanglak Madura Thorakba Asi Anagi Texas Kudimak Masa Masagi Tawdang Oijagadabane Haugiba Thakara ki Mamangda KCP MC Progressive na Kwasem ki Chairman Lamabam Mahendra Secretary Sabungpa Birian ki Matagda Party ki Khulai Thananabagi Akanba Warep Lebak Miyam Khangna Lauthoki Balaikre Lauthoki bawari badu ahong balai tiamati. Laibak miya mamangda KCP MC Progressive na kosem da sel ki demand torpogum na uhalagliba mathong hoktaba thawong sing party na tumina khaglai roi. Huran basin khunekta huisak thatu na thogalakpada asokba thawdang lawriba desam aksu party da nabit omni fawagi manungda sangjarukta na laibak miyam khangna lale ai jagadabane.
Council ki Chairman Mahendro, Secretary Biren anina masagi mapot faraba maran sing lebak miya mamangda unna wainu kumna na bahona bada lamda masigi ningtam lalau oiriba lalau lup kharagi frontal organization marwaina Student Organization Democratic Students Alliance of Manipur Desam Old Manipur Students Union MSU Old Manipur Student Union Aksu na singba singi ngaglo sinaduna KCP MC Progressive ki izat chokpa yaba amadi lebak miyam da maring marang nahanadaba print and electronic media platform singda pongalaki kaya lebak miyam na thengna khre thasi ki mari amadi manga da nungti ki phongba pause sing de heading oina ko semda kihan khanganba sel ki demand tabiganu amadi political khut thingjin biganu haina desam koba mahiroi organization na serul phongki balaike emsuna augiba tha asigi sajat taragi pause sing de heading oina ko semda khulai viable alhulup na tagana organization amatan aki khang pibiganu haina warul phongke aksu koba mahiroi lup na tha asigi taraga humdoi ki pause sing da ko semda sel ki demand torpa amadi aki khang pirakpana class 11 amadi 12 exam pang thokpada agai virakpa yai haina heading warga pause sing da Serul Toki Harbo Organization sing asigi maramda party ki moral supporter intelligent na singba thigatpa matamda masa masagi khudong chaba khara fangnada ba hona bada council ki huisa ki langda thuraba Mahendra amadi Biren ani ki Devthong ni aiba chapchana khangke Mahendra amadi Biren ani na ahan bada council ki employee association ki secretary oiba singjamai dagi housing na soibam lekai da leipa Naurem province sin aduna makhoi ki huran basing utna waina khumna da ba hona bada party ki meyukta lefalake maduna maram oraga party na hokiba kumjali singani kunmathoi ge December ki sajat kunithoi da Pravin Bo lepak miam khangna pause gi thongta masage soiba jana sengdu han gi badana tana party na lobo wari pohomso later hat ki khudang da huran ba sagulubagi punishment oine isu tawkiba laike employee association na chaingak fi ba ngam baktabadagi makhata na amuk hokiba December ki sajat kun mak pange nongthel gi matam da ko sem gi employee association gi vice president thawpuri ba thangmai bandagi KS Kumar Joint Secretary M. Binoy, Laifam Jaurbung Kunau Amadi Employee Association ki Secretary, Naurem Pravin Makoi Humda Kosem gi, Office Gate Mamang da Desam gi Masana Masaba Advisor ni Haijaba Kongpal lagi, Parijat da Lupalising Mari Saksil Oina. M. Binoy da Piraga Desam gi Mekedi Kosem gi Matang da KCV MC gi Mayuk da Warul Thopi Naban Neklam Khe. Laloba gi Maikum Lamba Amadi Ubliba Kanagum Bambioi Amada Education Sector da Thabak Tohalamba Yaroi. Huran basing asigi matak gari karam basarak pirakadagi haibadudi serak bi beluerba matung da lebak miam khangna lauthokani haina serol asina makhatana phangdorakle housing haki mamang da phanggiba atopa pau amadana ira vote NPP da join tawkre hairi makhataba details kamina se aroibada content singa asigi maruiba pau khara asig pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamak pathagachari channel asen adomta kandarabadi subscribe tobi tribesana subscribe tobi rumoloinana like and share tawu so copy group namak po amakana thagachari